The death of Hilary Nlea, a military intelligence officer, has raised questions of foul play following his mysterious disappearance last month. Sanamna mashoko anoonekwa kuti aiwa there is a military intelligence officer aiwa anoonekwa aiwa akafa, vanhu voshaya kuti imurder here kana kuti isuicide. Sanamna mashoko anodanyorwa panapa kuti wasubscribe like on the bell icon. Chipinda panapa chinjire domdanyora chiti. As reported by CITE, Nlea was last seen at Redwood along the Plumtree Flower Road, and his body was later discovered hanging from a tree in Fig Tree, Matabeleland South Province. While his death was initially classified as a suicide, the narrative changed when Nlea's military connections were reviewed, raising suspicions about the circumstances surrounding his demise. During a parliamentary debate on the death penalty abolition bill last week, Senator Wazi, a cousin of the late Nlea, suggested that he may have been murdered. She said, "I rise with a heavy heart. I am a woman, a mother, and a senator of the country. Yet I stand here with a cousin lying in the mortuary, Hilary Nlea, whom we searched for over 2 weeks only to find him dead in a fig tree. He was murdered by a person we do not yet know." Ndo mashoko atiri kuona kuti aiwa kufa this military intelligence officer kwashamisa vanhu voya vachiti aiwa vakomana ava vakuchipedzana, vamwe votora mashoko akasiyana siyana. Vatiri kuona kuti panguva neinstability iri kuitika munyika yeZimbabwe, chitiko chakadai chichiitika, vanhu vanongozanga kuti aiwa vakomana hameno zvavava kurongerana, zvava kuona vachipedzana. Motiza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi, kuonekwa aiwa this military intelligence officer aiwa akasungirirwa mumuti? Pinda comment section yedu mafungiro enyu, musana subscribe like, turn on the bell icon.